Ćao svima i dobrodošli u najnoviji Netflix. U današnjoj epizodi učit ćemo neke zanimljivosti o ljudskom telu, ali također i neke razne zanimljivosti za koje sam siguran da niste znali dok niste pogledali ovu epizodu. Tako da ostanite sa nama. Kolibri imaju toliko brz metabolizam da ih svaki put samo par sati deli od umiranja od gladi. Ajkule u proseku ubiju 5 do 10 ljudi, a krave čak 100 godišnje. I ne znam da li ste znali, ali 67% ljudi zapravo preživi napad ajkule. Nisu problem ajkule, problem su krave. Ne znam da li ste ovo znali, ali iako se mozak smatra kao 2% naše celokupne mase koju posjedujemo kao ljudsko biće, on zapravo uzima oko 20% svega ostalog, znači energije, kiseonika, krvi. Tako da i tekako je puno potrebno da bi jedan mozak funkcionisao zdravo i onako kako treba. Znači, pijte vodu, jedite pravilno, krećite se i prosto gledajte što zdravije da živite, jer ako vi niste zdravi, neće biti ni vaš mozak. Tigar je najveća vrsta mačke. Mogu porasti i do 3,3 metra, a ugojiti se i do 300 kilograma. Pluća sadrže više od 300.000 miliona kapilara. Ako bismo ih raširili od kraja do kraja, ta širina bi bila 2,4 kilometra. Da li ste znali zbog čega u našem telu postoji onaj moment kada se naježimo? Zapravo, danas to možemo da iskusimo tako što slušamo muziku, tako što uživamo u nekim lepim stvarima, ali nekada je taj osjećaj bio isključivo namenjen tome da se odbranimo od neprijatelja, jer kada smo imali mnogo više dlaka na našem telu, naše dlake bi se nakostrešile i mi bismo neprijatelju delovali opasnije nego što to inače jesmo. Tako da znate odakle potiče taj danas predivan osjećaj. Ljudska kost je jaka kao granit. Blok kosti u obliku kutije šibica može poneti 9 tona. To jest, izdržati 9 tona. Noktima je potrebno 6 meseci da izrastu od baze do vrha. Mija se ne slaže. Baš. Ne slažu se ni moji nokti. Treba im godinu do godinu i po dana da budu ovakvi. Umnjaci nemaju apsolutno nikakvu svrhu. Nekada, kada su nam mozgovi bili manji, a usta veća, imali su svoju svrhu. Danas nemaju, mozak je porastao i prosto smanjila se lobanja dole, nagurali se ostali zubi i danas nam samo prave problem. Siguran sam da ako niste vi operisali, da znate bar jednu osobu koja je to morala da uradi. Evo, ja prvi vadio sam donji umnjak koji je rastao ovako, tako da, iako se zovu kao umnjak, nisu baš toliko pametni, a niti korisni danas. Beba može disati i gutati u isto vreme, a ovu mogućnost one gube otprilike oko 7. meseca života. Glava novorođenčeta zauzima oko 25% ukupne težine te bebe. Ovo je nešto što siguran sam da ne znate ili bar niste nikada razmišljali o tome, ali kada biste izvadili sve vaše krvne sudove, sve u vašem telu, i poravnali ih ovako na jednu ravnu površinu, mogli biste proputovati svet više od 3 puta. Da li ste vi svesni? To je preko 100.000 kilometara i više naših krvnih sudova. A sve to stane u nas. Reč higijena dolazi od grčke reči higijeja, jer je to bila boginja zdravlja, čistoće i meseca. Ljudsko telo je dom za preko 1000 vrsta bakterija. Postoji više klica na vašem telu nego ljudi u Americi. Verovatno znate da je femur ili ti butna kost naša najveća kost u telu. Ali da li ste znali koja je najmanja? Najmanja kost koju posjedujemo je stremenska kost i ona se nalazi u našem bubnju u uvetu. I ona se smatra našom najmanjom kostkom koju posjedujemo. A sada hajmo da vidimo šta se događa na domaćoj YouTube sceni, da li ima nešto interesantno. A uvek ima bar nešto. Možete da zamislite moju reakciju kada sam video ovo. Znači, možda neko nije oduševljen, ali videti nešto što ste vi napravili, logo koji ste vi napravili na kutiji koja izgleda kao da je izašla iz nekog top brenda u svetu.
Dobar osjećaj, brate. Dobar osjećaj. Kao što možete da vidite, prisijava se i matirana je cijela i piše limited edition. Kao što možete da vidite, kutija se otvara ovako. I kada otvorimo ovo, unutra imamo sve i svašta. Prva stvar koja mi je zapala za oko, znači od svih ovih stvari ovdje koje sam dobio, prva stvar su ove slušalice. Kao što možete da vidite, ovako izgledaju. I brendirane su... Evo ga malo prebilo. To. Slušaj, ajde ovako, ajde. Viš? Vodem ja. Vidiš ko mene klekme? My last mi je brubu. Kako ima tešku notu, brat, neko između, brate. Da. Ali zvoni, brate, čuješ posle kako zvoni? Kao prvo, na TikToku se mnogo više smenjuju klipovi, jeli? Zato što vi kad uđete na TikTok i vi onda možete da šaltate i TikTok vjerovatno to računa kao pregled, bez obzira što ste vi samo prešaltali. I također, mislim, ti kad uđeš na Instagram, pogledat ćeš po neki post, pa ćeš možda ući u storije. Znači, jednostavno na TikToku ćeš više toga pogledati i pogledat ćeš više toga za kraće vreme od ljudi koje čak ni ne pratiš. Tako da je to sigurno jedan od faktora. Drugi faktor je, jeli, što sam već ispomenuo o prvom, znači ko zna kako oni računaju preglede. Znači moguće da ti i kada prešaltaš odmah video, da se to računa kao pregled. Tako će se vrlo jednostavno dosta boostovati pregledi, jeli, pošto tebi ako neko samo preleti, on to računa kao pregled i ako tebi realno neko nije pogledao video. Vidimo. Evo, skinut ću ovdje da mi je lakše. Aha, izlete. Dobro. Skonto sam. Sad ćemo sve da ih stavimo ovako, to jest nabacite ga na vrh ovako labavo, povučete i on izleti, boga mi dobro izleti, nije loše slučaj. Imate 4 metka i treba da gađate u metu. Znate šta će se desiti ako uzmemo ovo i ako bacim buđi? Haos, naravno, odmah. Dovamo jaje, ti stvore odvratnik. Uhvatio sam te. Ponovo Hot Wheels kolekcija, gledaj, mojite veći autić nego iz Hot Wheelsa. Ovo je igračka. Da, ljudi moji, igračka koja vrijedi 4.800.000 dolara. I sad vi meni recite, jel ovaj svijet normalan? Što čekaju meteori? Iskreno mislim da bi nas meteori odavno pogodili, ali naša glupost nas drži na životu, jer meteori lete, gledaju u nas i misle si, ok, ovo nije sve, šta će još izmislit? Znači, ljudi moji, da je to pravi auto, svejedno bih rekao da je to preskupo i da je ta cijena onak nenormalna, ali sama pomisao da je to igračka. Nisam se baš planirao ovoliko iznervirat, ali you're welcome. A kad smo već kod igračaka, sigurno ste svi čuli barem jednom u životu za Barbie. Barbika, znate na što mislim, ona plastična lutkica koja je stvorila toliko nesigurnosti i toliko kompleksa kod malih djevojčica, pa čak i kod nekih odraslih žena koje su toliko htjele biti Barbie kada su sad plastične. Ta Barbie sada dolazi u bezveznoj crnoj haljinici i s dijamantnom ogrlicom. I samo zbog te dijamantne ogrlice ta Barbika vrijedi 551.000 dolara. I kad malo bolje razmislim, s obzirom koliko je ta lutkica izazvala psihičkih poremećaja kod djevojčica, taman za te pare im možete platiti onak psihoterapije. Ajmo na primjer da kažemo da ste se odrekli sapuna i vode na godinu dana. Potpuno ste batalili kupanje i to je vaše pravo. Mada sumnjam da bi se vaša porodica i prijatelji složili sa ovom odlukom. Bilo kako bilo, u ovom klipu ćemo saznati šta bi se desilo vašem telu kada se ne biste kupali godinu dana. Skidate dobre bakterije s kože. Preko 1000 vrsta bakterija živi na vašoj koži, zajedno sa 80 tipova gljivica. Iako vam ovo sigurno gadno zvuči, većina njih su jako dobre za nas. One teraju loše bakterije i pomažu koži da proizvede
prirodan sloj zaštite. Kupanje je druga linija odbrane od loših bakterija, a ako se neredovno kupate, izlažete sebe štetnim bakterijama zbog kojih se možete razboleti. I da, jasno je da ako se koža ne pere, da će na njoj da se nakupljaju masnoće i prljavština, što uzrokuje začepljenje pora i upale u obliku akni i iritacija. Da je ogroman, ima ogromnu glavu i da li verujete da isti ovakav čovek postoji? I pogledajte šta sam našao. Ovo je pravi Shrek! Neko zeza. Ima usta, zube, oči, nos, sve isto ljudi. Oblik glave jednostavno izgleda kao pravi Shrek. Snimci su jako stari i takav čovek više ne postoji. On je davno preminuo, ali ostali su snimci gde se tačno vidi kolika mu je ogromna glava naspram tela. Lik izgleda nerealno. Do 17. godine je izgledao kao svi normalni ljudi, ali onda odjednom su počele ruke i glava da mu rastu. Skonto da zbog ogromnih šaka može da bilo koga uzme i da baci, tako da odlučio se bori u ringu. I apsolutno je svakog uništavao. On je bio Shrek. Bio je neustrašivi, svi su ga se plašili. Jedino što nije zelene boje, ali je isti. Vidi, ja se nikad ne bi kačio sa njim, znači pogledaj koliko izgleda opasno. Kad je on bio živ, Shrek nije ni postojao, tako da svi su rekli da je Shrek napravljen po njemu, ko zna. Jedino što sad znam jeste da je ovo jako čudno. Na ovom snimku se najbolje vidi kolika mu je glava, da izgleda realno, bukvalno izgleda kao da je izašao iz crtača. Sam izuči se! Polako vozi, ja ti savjetujem da polako vozaš, samo pomalo pritiskaj. Ali mislim da su meni gume totalno otišli iz zeula. Okej, meni nisu. Kako, brate? A nemoj previše da držiš ajde, samo ono pomalo ih pritiskaj. Aha, okej. Ajde kreni. Znači nisam naučio da vozi za auto. Stigao sam te! Uspio si, bravo. Ubi čovjeka, ubi. Mislim da ovaj će se bije, izbaci mi za auto, ne! Ček, spasit ću te. Bravo. Okej, mislim da je umro. Žrtvovao si mi vrata, ali si isplatilo. Idemo pomalo. Okej, ajde polako. Nemoj da držiš s samo. Pritiskaj polako s samo, no s. Nemoj tamo, molim te, zaglavit ćeš mi se ponovo. Okej. Vraćam se na glavni put. Nešto je marker pogrešno pokazuje. A zašto nam pogrešno marker pokazuje? Zato što idemo rikverc, a marker uvijek pokazuje ispred sebe. To će biti problem. Tata, kako ti se čini? Super, evo već počeo sneg, dole par kilometara niže nije bilo snega. Nije bilo. Penjemo se na Trebević. To ću izdržati, ja sam na Jahorinu. Dobro. Tvoj deo kućice ide na Jahorinu, mi ostajem na Trebeviću. Ovo je vlog s Jahorine. Završili smo sa gondolom, malo smo još uživali okolo. Sad smo došli da se slikamo. Tuta, šta se desilo? Šta ćeš unutra? Malo da odmorim. Da odmoriš, a? Wow! Šta mi je? I to je bilo sve za ovu emisiju. Hvala vam što ste gledali. Vidimo se na Vavum televiziji vikendima u 10:05 i 17:55. Vidimo se na YouTubeu, na TikToku. Svuda smo, možete nas pratiti. Ako gledate na YouTubeu, opalite subscribe da ne propustite sljedeći video. Pa se vidimo u sljedećem videu. Ćao!